o te toi whatala whātulu tātou tunu unei fo I amatanga o le vai aso fau, e usi mai al whaafonga o nisi neo tala I meolo o te tupu I Samoa. Nei usi taunu unga le leile tuwi ngā lea tunu una ina lea so whareilo le vai aso tēnei, lea ua o atu ele whaitau au whae o I lātou o mai atu I pui mō mua, e le ivas from 5% tu sa lea o le se lau se fulu wonu a whewhitu se lau fast from le tasi o lea tunu, e lātou ia wa mai a whaia le tui mō mua, a ele ia o le tui lona lua. A e ua valu se fulu 12% lea o whae o lea tunu o I lātou ia wa mai a wha mawina, wa mai a uma o lātou tui lona lua, tu sa lea o le se lau ma le tasi a whe, se lau se fulu wono, le mamalu lea tunu wa mai o lātou tui lona lua, e au fiei ma whanau la aiti. Wa mai tawina I wha mau mongol mtanga luenga le se fōmalo loina, e lanta lava li se fulwa whei lanto wa mai a whai tui mō mua, a e le fo I mai lava e whai o lanto tui lona lua. Mai o le to telo I lanto I le mai tau le soi fōmalo loina, o le tūpā o te mai tai, o le tūpā o li I leo lo maa walunga ai lo lanto whai tau a whai, o I lanto I o lo usta ia, le whai o le tui pui o le COVID-19 furuiva. E leo malo lo leo na ia peo le porkalame a whaato angam whai ngā whaiva, le whao sofia leo la ngono le tātou tunu e una ia le tūlanga I whaato angam whai ngā whaiva, mo leo na ia le tamao a ingo le tātou tunu, e maise o le soifuanga whai peo I a inga te tasi, e ma whai o na tō o manga atu ia I whaato anga mbo o whai ngā whaiva, pe a whai e whaatupula ia pea, le a fianga o lo mai whafo, ona o le wha mai wa pesi aire la rulangi a toa. E se so esu enga na whātou tei el tau sanga lua fes fulmaliva, na maa wai le fast food percent o le whaita wa whai o ainga I Samoa, e whaalango le tau singa ma le whātou penga o mea whai a ainga, e tangata whai ngā luenga le malo ma whaalapo pitonga tū ma oti, pisinesi mai isi vaenga, o le whātou le tama o ainga I tupe mawai a ainga te tasi lea vaitau, o tangata whai ngā luenga lava. O le whaai unga le suesu enga na whaatau teia le ofiso suesu enga ma whai numera wha mawina e tūlanga tau whaatu anga le na whaalawi lo taluai. Pei tai o whaatu anga na waai e lea teimi sa na o le fsoa swani lava le tau singo ainga a e lei se wha moe whaatau wha pisinesi. E lona lua atu I le vaenga leo tupe maua mo le tau singo ainga o tupe e maua mai mea mata ma whai ngā whaiva le na wha mawina e luas fulmatasi percent o ainga sa whaalango atu I tupe maua mai vaenga ia. O lona tolu atu iai, o tupe I lafo mai ainga I fafo, e lalo I fole luas fulmatasi percent o ainga sa whaalango I tupe maua mai fafo. O le teimi nei wa whaamawina o le tele o tupe o lo lafo mai ainga I Samoa, o I lanto ua whaamanuia nei ngā ruenga whaawai teimi I anga I New Zealand ma Australia, ai mai se fo I ainga Samoa, wa whaamautu I New Zealand ma Australia. Wa una ina I le fionga le tamai tai pāle mia fia me Naomi mata a whasui umor kāpeneta mamtanga ruenga SS, le ua whaasoa atu yese leni wa mai a pāsia le talo le tupe le pāle mene, ena ia amata lona whaanga ioi polo keti wa mai a whaata oto, na fuafoi na ia nei se leni. O le vaenga e au fiai le se 10 miliona tā la lena whaamatu watu, e le matanga ruenga o bisinesi a la manuia maleipa. O le vaenga o turisi na tuina atu iai le 5 miliona, 2 miliona tuina atu le matanga ruenga o tupe, e ngā lue whaatasi e malwhaalapo pitonga le adra, e fausi ai fale mo a inga 5 vai. Tasi le miliona wa tuina atu le vaenga o le sawai no tina ma whanau, 2 miliona tā lau tuina atu I porkalame komiti tū mamai le atu no, e se mai ei le se fulmaltasi miliona le ua whaasafua nei le tai lua se la wafe tā la, I tū malo e 5 se fulmaltasi o le atu no, mo ati na e te pena I o fofoina e le malo mai tū malo te itasi, ma le whaamoe toe whanau mai ei le isi te mau ai ngai whaafoi mai I le malo, mo le ati na e ina o le tātu atu no, o na whaasolo atu e le tausanga fau, o na whaasafua le tai miliona tā la I tū malo, e whaawawa I ati nae. O le masina nei lea wa amata e na whaatau no o folfolanga le whai e le whainga malo fau, e le whaapa ua I leo le tele o vaenga e whaamama a venga lu tātou te no.
e ala le ile ave se o le 20% mai le tau le ele tise, o le restalaino ta vale, o le pidi o le suavai, o le tutongi su enga whanau o le national exam. Whaatasiai matupi tutongi il whaamsinongo whanua maswafa. Wa pa ufo ile lua tala mai le se furu tala le sava a yel fo mai il fan mai. Whaapea fo ona wha pa u le tau o le tuse fulau. Whaapea fo ile pase sel fe malanga ile vao motu e lua o polu masavai. Whaatasiai fo i malwha pa uina o le tau o pemi tau fale. Whaamau nia le whionga le tamai taipahane mire vai aso te nei le whailo inga mana au tustala. O le masina le nei wa amatai ia fesoa swani. O tala ia mai Samoa mo le ni aso, man real tātua tanu, whasoi foia.